muri iyi minsi hose mu isi inkuru zigaruka imbere ku mapaje y'imbere y'ibinyamakuru ni inkuru zibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyo nayibonye nanjye ndumirwa. Umva ng'abakomando badasanzwe w'ikigo cy'ubutasi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nka ANR, Agence Nationale de Renseignement, babipanze akazi kadasanzwe ko guhitana wahoze ari perezida w'iki gihugu muri Ethiopia. Biratangaje cyane. Umutekano ni muke ku butaka bwa Kongo, ariko inzego z'ubutasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gutegura operasiyo adasanzwe hanze y'imipaka y'iki gihugu. Reka inkuru yacu nyitangire ni turi mu gitondo cy'itariki 15 Gashyantare, bwakeye neza abakomando kabuhariwe badasanzwe imyitozo karabutaka b'ikigo cy'ubutasi cya Kongo bari kwegeranya agakoresho kamwe ku kandi, ari nako bashyira hafi ibyangombwa bibagaragaza nk'abanyamakuru mu myiteguro y'igitero kidasanzwe kigiye kugabwa ku butaka bwa Ethiopia ya Addis Ababa. Umucurabwenge wacyo yagishushanyije neza nk'icyaza filime zidasanzwe zo muri Hollywood. Umutwe w'ikinyamakuru bwiza.com kivuga ko gikesha ijwi rya Amerika uragira uta amakuru aturuka ya Addis Ababa mu murwa mukuru wa Ethiopia, aravuga ko hari umugambi wo kwisesera Joseph Kabila hoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari wahapangiwe gusa birangira uburijwe. Ibyo ngo byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubwo Addis Ababa inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe yateranaga. Ayo makuru avuga ko ngo ubwo iyo nama yari irimo iba, inzego z'ubutasi za Kongo zari zamenye ko Joseph Kabila nawe yari ari muri Ethiopia. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi nama yari ihagarariwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tukuka, bijyanye nyine no kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari ari mu Budage, aho yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku by'umutekano. Iby'umugambi wo kwivugana Joseph Kabila wahoze ategeka iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byamenyekanye ubwo hamenyekanaga amakuru y'uko hari itsinda ryiswe ry'abanyamakuru b'abanyekongo abarimo abo mu iperereza nabo mu biro bya Minisitiri w'Intebe bari bagiye Addis Ababa, bangiwe gusohoka muri hoteli barimo bigizwemo n'inzego z'umutekano za Ethiopia. Muri iyi nkuru haravugwamo n'abasirikare b'Afurika y'Epfo. Ibiro ntaramakuru ACP by'abanyekongo biri mu byakwirakwije iyo nkuru ku rubuga rwayo rwa X, byunzemo ko muri abo biswe abanyamakuru n'abagerageje kuva kuri hoteli bajya gushaka ibyo kurya cyangwa imiti basabwe kugaruka mu byumba byabo ndetse bacungishijwe ijisho n'ababikora. Amakuru avuga ko aba bari biswe abanyamakuru bari intasi zari zoherejwe kwivugana Kabila. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yari Munichi yashinjuye yasimbuye ku butegetsi kari umuterankunga mukuru wa M23 ikomeje gukubita ababaza ihuriro ry'ingabo za leta bahanganye mu mirwano. Ibyuko bari biswe abanyamakuru mu biro bya Tshisekedi bari intasi zari zoherejwe kwicura umunyapolitike bishimangirwa no kuba riri yatsinda ritari ryagiye Munichi aho Tshisekedi yarari, ahubwo rikagiye Addis Ababa, mu gihe kandi itangazamakuru rigendana na Minisitiri w'Intebe Suminwa naryo ryari riri. Amakuru avuga ko abari biswe abanyamakuru ba Tshisekedi batararaga hamwe n'aba Minisitiri w'Intebe, ko ahubwo abari biswe ba perezida babanaga n'abakomando batatu b'Abanyafurika y'Epfo n'abandi bane b'abanyekongo nabo bari bambaye nk'abanyamakuru. Biratangaje cyane. Bivugwa nanone ko aba bose bakigera ku kibuga cy'indege ya Addis Ababa bahinduye amazina kugira ngo kubatahura bigorane. Umugambi wo kwivugana Kabila amakuru avuga ko wapfubye ubwo bamwe mu bakozi ba ANR, Agence Nationale de Renseignement, cya kigo cy'ubutasi bwa Kongo bagikunda Kabila, basabaga inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka za Ethiopia guhata ibibazo abantu bari bagiye biyisa abanyamakuru ba Kongo bagasanga harimo abavuga Icyongereza gusa, kandi mu kubabaza bitwaje bamwe mu bazi neza indimi z'iringara, Igifaransa n'Ikiruba zivugwa cyane muri Kongo. Izi ni indimi abanyekongo bavuga gusa bari bafashwe nk'abanyamakuru zabananiye kuzivuga, ibyatumye batahurwa ko atari abanyamakuru. Si ubwa mbere Tshisekedi yari ageze amajanja Kabila, kuko n'umwaka ushize ubwo Harare muri Zimbabwe haberaga inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango SADC nabwo yohereje abantu kumwivugana birangira bafasha. Ibisobanuye ko Joseph Kabila agifitiye amaso y'abamurebera mu nzego zose z'igihugu. Amakuru avuga ko ibyabereye Addis Ababa byatumye nta munyamakuru n'umwe ufite pasiporo ya Kongo wemererwa kugera haberaga inama ya African Union. Ikindi nyuma biza kugaragara ko n'abari biswe abanyamakuru basuminwa hari Abanyafurika y'Epfo. Aho hose ngarutseho ubu baracyafungiwe muri Ethiopia. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birasa nk'aho ari gutsindwa mu mpande zayo zose. Nk'ubu ikinyamakuru BBC kiravuga ko ituze ryahagarutse kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo nyuma y'imirwano yabaye ku munsi wo ku cyumweru yiciyemo abantu 12 barimo abasivile n'abasirikare nk'uko bivugwa na Radio Okapi. Iyo mirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta ubwayo FARDC
n'itsinda ry'abarwanyi bazwi nka Wazalendo basanzwe bafatanya mu kurwanya 23. Aba bapfaga iki? Ku cyumweru ku mbuga nkoranyambaga hakurikiriye amashusho yafashwe n'umwe mu ngabo za leta agaragaza uko itsinda rye ryashegeshwe n'imirwano hagati yabo na Wazalendo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira yabwiye ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru ko kuwa mbere muri uyu mujyi hari umutekano muke, agira ati Wazalendo na FARDC bari barimo bararwana. Wazalendo yabasabye ibikoresho ngo irwanire mu 23, FARDC nayo ibima ibyo bikoresho bituma barwana. Uyu mugabo utarifuje gutangazwa amazina ye yongeyeho ati nyuma yaho uyu munsi kuwa mbere habaye agahenge gatoya, ariko mu muhanda nta modoka, nta bantu batambuka mu muhanda, urebye nta kigenda, nta mahoro ahari. Amashuri yafunze, ubucuruzi bwafunze, abantu bafite ubwoba. Serge Kigwati ukuriye societe civile muri ako gace nawe yemeje ko imirwano muri Uvira yatewe no kuba Wazalendo barashatse kwambura intwara abasirikare ba leta FARDC bahunze bava Bukavu, maze icyo gihe FARDC irabyanga bihita bivamo kurasana. Kigwati avuga ko kuwa mbere hatangiye kugaruka ituze nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru, nubwo yemeza ko ibintu bikifashe nabi muri uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umuturage wavuganye na BBC yavuze ko muri Uvira nta buyobozi bugihari, hasigaye izina ry'ubuyobozi, urebye barahunze bagiye Kalemia, abandi bajya Bujumbura. Amakuru atandukanye avuga ko abarwanya be 23 bakomeje kumanuka bava Bukavu basatira umujyi wa Uvira, ibyo barwanyi bataremeza. Amashusho amwe yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abaturage bahitwa Panze mu majyepfo ya Bukavu bakira aba barwanyi. Andi mashusho yafashwe n'abaturage yerekana abo barwanyi, abaturage bavuga ko bageze ahitwa Nyangezi ku nzira yerekeza Uvira. Uvira ni umujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika, uri ku birometero 25 uvuye Bujumbura mu Burundi wambukiye ku mupaka wa Gatumba. Uburundi buvuga ko mu cyumweru gishize gusa kuva kwa gatandatu kugeza ku cyumweru wakiriye impunzi zigera ku 10,000 zajyanwe mu nkambi z'agateganyo ziri mu ntara ya Cibitoke na Bubanza mbere yo kwigizwa kure y'umupaka nk'uko amategeko abiteganya. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yavuze ko muri izo mpunzi bagomba kuvangura abasirikare n'abasivile baba bari. Ku bandi bategetsi bakomeye bagira ibyo bavuga kuri intambara, hari umudepite wo mu nteko ishinga amategeko y'Ubusuwisi witwa Andreas Alfred Glarner wasabye igihugu cye guhagarika inkunga kigenera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza Perezida Felix Tshisekedi avuye ku butegetsi. Uyu mugabo yatanze iki cyifuzo nyuma y'aho itsinda ry'abayobozi 6 bo muri Kongo rerutse kwitabira inama mpuzamahanga y'ubukungu mu Busuwisi yabereye mu mujyi wa Davos muri Mutarama 2025, igishyuye hoteli yaho amadolari 4,888. Ikinyamakuru Wellchurch cyatangaje ko abayobozi bo muri Kongo bacumbitse muri hoteli y'inyenyeri 5 ya Quernhof bararamo amajoro 6 kuva ku itariki ya 18 kugeza ku ya 24 Mutarama 2025. Depite Glarner yagaragaje ko abayobozi batari bakwiye gucumbika muri hoteli ihenze cyane nka Quernhof mu gihe abaturage bo mu gihugu cyabo bugarijwe n'inzara. Yashingiye kuri iyi mpamvu asaba ko inkunga Ubusuwisi buha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarara kugeza ubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi ashinja gusesagura aya mafaranga buzaviraho. Depite Andreas Glarner ati mu gihe abanyekongo bari kwicwa n'inzara, abayobozi bo muri iki gihugu bari gucumbika muri Quernhof Bad Ragazi ku mafaranga 440,000 ashobora kuba yaravuye mu nkunga y'iterambere twabahaye, kuko mu byibuke muri 2023 twabaye miliyoni 34. Tugomba guhagarika inkunga kugeza ubwo iyi leta inyereza imitungo izabisimbura. Guverinoma y'Ubusuwisi yahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkunga ingana na miliyari 40 z'amafaranga y'Abasuwisi, akaba miliyoni 443 n'ibice 7 z'amadolari mu mwaka ushize. Iyi leta iteganya kandi guha iki gihugu cya Kongo izindi miliyoni zirenga 43 z'Amasuwisi mu mwaka wa 2025. Mu gihe intambara ikomeje muri kiriya gihugu, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko intangiriro yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ikwiye kuba gusenya umutwe wa FDLR, abanyamahanga bose bahari bagataha n'abene igihugu bagashaka uko babana mu bumwe buzira amoko baryaniye. Hashize imyaka irenga 30 intera hamwe n'abandi bari mu ngabo za Exfal zatsinzwe bahungiye mu mashyamba ya Kongo bisuganyirizayo bashaka gutera u Rwanda ngo bongere bakore jenoside mu Rwanda. Aba bagiye bashinga imitwe irimo Alil yabyaye FDLR n'indi myinshi yagize uruhare mu kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside mu batuye iburasirazuba bwa Kongo. Kuvuga abatutsi bo muri ibyo bice batangiye kujujubywa, baricwa, batwikirwa inzu n'ibintu byabo birasahurwa kugeza ubwo ibihumbi amagana hahungiye mu bihugu byo mu karere no mu bindi bice by'isi.
Kuri ubu inkuru idasiba mu bitangazamakuru mpuzamahanga ni umutwe wa 23 uharanira uburenganzira bw'abo batutsi n'abavuga ikinyarwanda bo muri Kongo ahohoterwa, ndetse igitera benshi kuvuga cyane kikaba uko urushaho gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacancuro n'iza SADC bahanganye. Mu kiganiro umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yagiranye na France 24 cyasohotse kuri wa 16 Gashyantare 2025, yavuze ko intambara utayitiye akarere kuko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC bemeranyijwe ku masezerano harimo guhagarika imirwano no gusenya umutwe wa FDLR. Raporo zitandukanye za Loni zagaragaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi winjiye mu gisirikare cya FARDC, kiwuha intwaro kikanatanga imyitozo ku barwanyi bashya mu mugambi bafatanyije na perezida wa Kongo wo gutera u Rwanda no gukora ubutegetsi bwayo. Guterres ati cyambere kandi cy'ingenzi nuko habaho kurandura umutwe wa FDLR hanyuma hagashaka igisubizo hamwe n'ayo 23. Nizera ko hari ihame ry'ingenzi: abanyamahanga bagomba kuva muri Kongo, abandi banyekongo bagomba gushaka uburyo babana mu bumwe n'ubwubahane batishingikirijamo. Ingamba zo kurandura uyu mutwe zemeranyijwe mu biganiro byahuje abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC. Gusa mu minsi ishize umugore wa perezida Tshisekedi, Denis Nyakeru, yagaragaye mu bitaro yagiye gusura inkomere z'urugamba zirimo n'abarwanyi ba FDLR, byatumye hibazwa ku bushake bw'iki gihugu mu gusenya umutwe. Ku rundi ruhande, mu nama idasanzwe y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano yabaye kuri wa 26 Mutarama 2025, ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Ernest Rwamucyo yagaragaje ko ingabo za MONUSCO zimaze imyaka 26 mu butumwa zifite harimo no gusenya FDLR, ariko byarangiye zifatanyije nayo. Nubwo Guterres ntacyo yavuze kuri izi ngabo, ariko ahamya ko nyuma y'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize EAC na SADC hakwiye gukurikiraho inzira za diplomasi zo gukemura ikibazo mu buryo bw'ibiganiro. Aravuga ibyo mu gihe guverinoma ya Kongo yo yinangiye igatangaza ko itaganira n'umutwe wa 23, ahubwo ishyira imbaraga mu icengeza amatwara mu mahanga no gukomeza kurwana urwo rugamba. Nubwo mu rugamba rwa diplomasi bimeze bityo, ariko abarwanyi ba 23 bagenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubu bamaze gushyiraho umutwe w'abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda. Kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Gashyantare, abapolisi nibwo batangiye imirimo yabo mu mujyi wa Goma. Bashyizweho mu rwego rwo guca akajagari, kwigisha uburyo bwiza bwo gukoresha umuhanda, kugabanya impanuka ndetse n'abazigoma. Nyuma y'igihe mu mujyi wa Goma hagaragara umuvundo w'ibinyabiziga ndetse n'ababitwara bagenda uko bishakiye. Ibi byahumiye ku mirari ubwo abarwanyi ba 23 bafataga uyu mujyi, ubwo abapolisi ba leta bari basanzwe bakora ku kazi bakuyemo akabo kareba. Uko kutagira abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda byagiye bitera impanuka n'umuvuduko w'ibinyabiziga mu mujyi wa Goma kubera kutagendera ku mategeko y'umuhanda. Abatwara ibinyabiziga n'abakoresha imihanda mu mujyi wa Goma bavuga ko abapolisi bashyizweho n'ayo 23 batuje cyane kandi bagenzura buri kantu ku kandi. Kuva abarwanyi b'ayo 23 bafata umujyi wa Goma, ubuzima bwarahindutse, haba abaturage bishimiye ko uyu mutwe wabagaruriye ituze bagakomeza ibikorwa by'iterambere ndetse no kuba baryama bagasinzira. None ko bigaragara ko aho 23 yigaruriye idateganya kuhava, hayizagera Kinshasa mugani wa nanga. Ho bitekerezaho iki? Duhe igitekerezo cyawe muri comment. Juni nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegurira. Naho ubutaha.